Naya dagu ko babu re. Yang tapi nak kau sabar muci kau na yang kau nak gona babu dah meme. Tapi na meme re. Vito Konikina on Skipatuna, the winning taste. VTFM. Yang tapi nak good morning Babu. Yang tapi nak mic, yang tapi nak tupe. Very interesting. Talo no camera sa kita kacu ko na. Ando na kebalangi sa re cukup mayan sa niya re. Sebentar ko desa. Nahi, aku sengaja kebalangi aku Bob. Oh, ang gori na lube na Ben Ryan na. Bob, good morning. Baru ngucukun ramen nunggurin sabi na ka. Bego na ko yung may kondontara ko yung bangko na. Bego na. Acha anyway, Michael. The weather sa basa Tigore. Now weather, it's going to be heavy rain again this afternoon. Sa Lakutalang may na flood. It's going to be very, very heavy rain this afternoon. Flood? Kung puto ko na sa lakumay na uta, sa tuko na lakumay na uta, flood same time, re? Satu ko na sa... Bata ba, government sa dakat sa tuko na chiko sa dakat chiko na culvert. But what if they fix all the culvert? Sangay, samon blok na culvert lang kami na flood. Blok nga no mo culvert. Tama kinakoy ko re. Bosa ba tan mo culvert ili yung may bosa. Right kini na Michael. Anyway, Michael. Kasi rongon na chuko na news sa dingin-dingin da muni sa barula ko 17,000 people sa luto sa la ko pangmayna. 17,000? O yung na kani Fijian election. Re. Ito ra nila part-time job ikya suka ikya gutulay daga-daga ikya daga man dingin-dingin. Koy ko sangan dingin-dingin da muni ako na dingin-dingin. Oh, kay nung nan dingin. Talaga ko share. Oh, kay nung nan dingin pa 17,000 libarong ko sire re. Ako na dingin-dingin national elections na kita kan next year. Oh, acha right bad acha Michael. Acha anyway. Yan rin nakatamandag kita sa barong chukumay from east, west, north, south, all over Fiji. Garon chukundra kita sa lokumay. Gone laylay, lako korubuli, lako kota no mo raincoat balata. You don't know, afternoon, evening come, in the night time come, rain might come. Right gini. Kuni susu ang balata na weekend ko, may weekend fresh, binaka fresh bula, kakita may happy, may kuni tamate. Tomate na baleta na goni lele gona tomate kina roto sa susu kina roto tomate. Tomate mo sinul we. Ko sa tungna roto na gona roto tomate kina roto susu Red bird gini. Saya nga gona roto susu kina roto tomate na. Susu kina roto tomate. Ko tukuna na roto na gona tomate roto susu ko tukuna iyo. Baru ngoci gore. Anyway, so na hard work ko tukuna chiko matakala ini kuah. Iyo. Ko sa bek taronga. Iya. Lebuna very very interesting for me, but later I want to learn the Fijian too. Yeah. Because one day I want to sit where my Kelly Rando is sitting to pay. That's my ambition. Just go and sit with him. That's my ambition. That's my ambition. Yeah. Business, when I retire, well, business, Miss Babu can look after because she's always stealing money in the business. Na? So she can take over it. Steal money and take the business. Right, Kau saan kaibigan tak kaibigan? Because I want to sit on you. Wow! Sit on me, man, buddy. Are where you sitting? Right? What batali? Oh, Nachi, you want to become a radio announcer? Right band. But first of all, you have to learn some Fijian. That's why I write down. Ko bola nang lok chukumay na ba in the band. Yeah. Lebu na ka kam sa tukuna suruta na busi. Yeah. Hana? So pussy. Suruta na pussy. Ada ba are about the cat na pussy sa the cat make it the sneeze. Iyo. Yeah. Bakit sa tukuna pa ko na ba mau? Isa. Nanonro ba ka mau o Pinky bataki Babu. Shazia sa surutan na pusi. Sa surutan na pusi nanonro ba ka mau o lubi Babu o Pinky. Same time the cat sneeze. Same time the cat what? Sneeze. Sa sneeze ba ka ba? Achi. Atu. Magali? Oh. That's the Fijian word we use. Sa surutan na pusi na baka mau na Pinky na lubi Babu kaya naman bale sandaro na baka mau. Oh. Sa cancel na baka mau na. Acha ko to na ala na tei taurikau na tei tarikau. Nene. Tarwau Tei tarawau. Tei tarwau. Sa o Babu sa laki tei tarawau. Kaya naman bale Babu sa mati. Sa laki tei tarawau. I think why they say that to pay because in the before when they go and find the person, they find in the stomach 2 tarwa and once you come back go solo the thing, na? Right, man?
maybe that fella eat the tarwaw and then they find the tarwaw in the stomach, na? Iya, kung sa matikin eh. Postmortem. Baap re baap. Isa tupe lagoy bay. Ko sa late tarwaw. Kana? Kan pala bale tupe sa mati. Sa mate na. Yun ang gona market kina Michaeli. Kito na lako na koro. Yeah. Ko gonna kina what they gonna tell us. Because sa pagkasama uchi, I know what I gonna say. Yeah. Because I gonna be sitting there doing the rengu. Yeah. They're gonna come and to take to the turanga na Michael Irando. I'll be the mata ni Banua na. Iksumti ko nga nang kung sa matikin. Iya. Sa lagmay sampada bar to na. Naturangan nila kelango. Iya. Kila kono na. Sa low biri ni Tokuli. Taro. Sintek taro. Sa low biri ni Tokuli may nakoro. Oh Michael Irando. Rodo kila teman dengu sama ni. Ada buat gini. Acha कोई बात नहीं. Samode in Bravo na kuli. Michaeli, right? One kuli here. So what's that? Samode in Bravo na kuli. What's that, re? Kan pala bale sa boko ng buka. Of the firewood. You know where kita kana pagsangka every time? Kuna buno sa kita kana pagsangka na kuli sa lako ike sa mode ike. Kan pala bale sa boko ng buka. Oh. Siyempre mo di ka nang nalako si kina flame. Baka sala ko chiko na pagsangka ike sa chiko na charcoal ike na dog sa singiraw lako ike may sleep. Na? So kan pala bale na matan rabu, we call it in Fiji, ne? Matan rabu kan pala bale na kuli sa lako sa and sleep on the matan rabu. Kan pala bale sa boko ng buka. Oh, acha right bata. Acha anyway. Boko na buka na. Boko na buka sa mode in Bravo na kuli. Acha kini. Si Indrabo ike. Drabu acha. Mode in rabu na kuli. Michaeli. See, this fella here is one chief, eh? Ratu Pedeli Vetau Kitonga. Beka koko sa mate, traditional protocol Fijian way. Kito sa tono na kamuna nga. Kito sa natukuna sa ramay mbale na durbesi. Kay na dola si Ratu Pedeli na no. Sa may mbale ng durubesi. Full name. Ratu Pedeli Vetau Kitonga. Vetau Kitonga. Kuko sa hindi Vetau ke Amerika. Nada pa sa Vetau, why you want to Vetau Itonga? Re? Gore Vetau to nga ike to Pacific Island. Bu Vetau na nga ito nga. Anyway, acha ko pat ni. Doon ang na, ko talon di may Buddha na. Buddha pe banwa lebu. Ano mo di Buddha kay. Ibe. Dinira ni Buddha ikeri re. Buddha pe may banwa lebu. Iya. Go na lebu na kay India kya kay biti ro chuku bata. Iro na kay India kay kila na baso biti but rusin kila sana meaning of the bakakor ka tukuna Fiji sa mbale na. Go sa oji sana Winston 6 months oji ro dapat chuku na koro. Gunin ngono chuku ro to chai sai kan ndobu. Ndobu kania chuku kwa. Bango. Pu katibi. Gaila ko may. Ira baya. Kacha pu katibi ngar Fiji Times na. Na pepa na chuku ira na. To kasibi na. Ya na chai sa na go. Ani grow. Kaya gunin ngona. Gaila ko may ndona lako. You know the people coming na. Oh, rengu. Rengu ha. Gai roto lako ko to may na kake de. Tamadong ko kanya ko brace. Dami to nga mo bakay bolta ki bayangan ito nga na makine. Kailangan natin sin. Sometimes you na tunlo and like sitting like selling the bangin. So na kay hindi ako nito ko na ba pero ba lako na tunlo. Roto sin kila ng dami. Sabi Rosso Bango. Ana. Koko sarita sana makili. Yeah. Bida na ngono ka bida. One leg up, eh? I tell them sit down properly because you want to sit down like na mat sit down properly. Don't sit down like you selling bangan in the market or selling chili or something. Gona banwa ceremonial. Gona banwa ceremonial. Gona banwa just like when we go in the temple, right but you know. Acha dala ko chuko na lang lang may nalak sa bango. Ko barong chuko. Ko sange ochi na Winston ko kondo ko fama talanga na. Kung kasandam ba siguro tunlo? Sa dami siguro tunlo. Sa same time roto clap. Roto presenta kana ko sa sinber ko sambale. Na buni sebango tunanga sambale na buni mo hop. Tanong ba? Bhaiya, hoy. Bhai. Hamar mango tree all mbale talanga re.
Ko na so mate da may tukon me kito sambale na bunika bang ko. Taro sa nga ko, lande sa nga. All my mango trees sambale talanga. Dabang gori sa tomata med gori. Baka kaya this fellow sa passed away. Sambale ng duru besi, sambale na vuninda kuang. Kung may tukuna pa kami ni sambale this fella. Isa sama imbale sa chuko sa levo na bunikao sa chuko na. Sa levo na bunikao. Siya nga ko sa tukuna markawa. Ngo na tamatam balabu giraffe na. Iya. Ko sa kausanan lako. Sambale. Kita sa tukuna babu. Koi kome lako me tukuna na tuku nilenga tupe salenga. Hai. Tupe salenga. Koi kome presented in the Fijian traditional way. Koi kome kako tukuna mate. I know. Koi kome tukuna na po sambale but associated with one bunikao koi ko sa kila. Bunikao Siya nga gogon tumandagan na giraffe. Sama imbal. Sama imbale. Santo. Sama imbale. Ndo na manu-manung balabu may na wildlife park. Wildlife ko giraffe. Iya ka sana Baleo Michaeli sa lobiri na kulimay na koro. Kung give five na naman ko Michaeli sa sports ko. At sabi na ka Dosa chigur na turang. Chigur na turang. Samay parita ka chigur ni samay mbale. Ndora manu balabu. Ndom balabu buru-buru na giraffe. May na wildlife park. Leo kay Michaeli. Inuwi ka mo na turang. Iya, kanina raw mo may barita. May karong may barita ka. Sa lobiri na kulimay na koro. Thank you very much, Babu, and have a nice weekend. We'll see you again on Monday. Right, man.